Anqas minn ġimgħa l-bogħod mill-Karnival, iċ-Ċentru Esplora ħoloq sensiela ta' attivitajiet għal jumejn billi jaqgħad ix-xjenza mal-arti f'Kuluri Karnival. Fost l-attivitajiet kien hemm tpinġiet fuq Maskri. Maskri oriġinali tat-tfal li jagħmlu t-tfal li jżuru ċ-ċentru kif ukoll parata li titħaddem bil-coding. L-organizzatriċi ta' dan l-avveniment, Giselle Calleja, fissret l-importanza li suġġetti xjentifiċi jingħaqdu mal-arti biex uliedna jiżviluppaw it-talenti kulturali u akkademiċi tagħhom bl-aqwa mod. U allura l-involviment hands-on, l-involviment interattiv, huwa ta' suċċess għaliex anke tara t-tbissima fuq it-tfal, il-ħarsa tagħhom. Allura l-attivitajiet qegħdin ikunu jistgħu jagħmluhom ukoll flimkien bħala familja, bħal pereżempju jagħmlu workshop flimkien. Familji li ħatfu din l-okkażjoni qalu li din hija attività utli u ta' divertiment li taqgħod l-edukazzjoni mal-Karnival. And I think it's very dynamic, so I think it's a very good activity, and I would like that in Chile, in my country, was something like that. And look at my kids, look how much fun they're having. So anybody that has kids or grandparents with kids, definitely bring them along. It's a lot of fun. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.